برنامه چشمه امید با سعیدمراد دولتوف هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. السلام علیکم هموطنان عزیز و گرامی، هموطنان محترم، شما امروز در برنامه چشمه امید اشتراک دارید. هموطنان عزیزم، شما امروز برنامه چشمه امید رو گوش کرده استادید. این یکمین برنامه هست که درباره ثروتمندی، درباره فکر آزاد، درباره علم، درباره شخصیت سازی سخن میرانیم. هموطنان عزیز و گرامی، امروز من و شما شاهد آنی هستیم که از 60 تا 70% مردم تاجیک ممکن که 90% هم در بین 20 سال از کتابخانه که دور شدگی هستند. به همین سبب فکرانه مردم ما تنگ ماندگی هست. انا چگم فکرانه شما باشد، این همین یگانه چیزی است که شما شخصیت شما را میسازد. این فوندامنت شخصیت شما این طرز فکرانه شما هست. فوندامنت آینده شما، حیات شما، این از فکرانه شما وابسته است. انسان به حیات خود همون چیزهای آوردن میتواند که همون مقصدهای دسترس کردن میتواند که با آن فهمشش رسد. انسان تنها همون کار عهده میبراید که همون کار کردن برای عملی کردن اون کار، نتیجه به دست آوردن این کار فهمش داشته باشد. انسان از فهمشش بالا کردن نمیتواند. انسان از دایره فهمشش بیرون برآمدن نمیتواند. گرانیتسای دقت کنید، سرحد موفقیت شما را فهمش شما عمیق میکند. چقدر شما فکرانه شما بلند براید، چقدر شما چقدر مشتب فکرانه شما زیاد باشد، همه قدر شما ایده های نقص به سرتون میبیاید. کمبغلی این بپولی نیست. کمبغلی این طرز فکرانه کمبغلی داشتن است. ثروتمندی این پولداری نیست. ثروتمندی این طرز حیات اثر گذارد، طرز زندگی خوب کردن است. وقتی که من حاضر درباره ثروتمندی و کمبغلی گپ میزنم، این مضمون آن ندارد که من درباره پولداری و بپولی گپ زده استادم. من درباره فرهنگ بقوت، درباره الهام بقوت، درباره شخصیت بزرگ گپ زده استادم. برای همون در مدت کاری من در 22 سالی که کار کرده استادم، نام من سعیدمرod Davlatov، من دکتر علم های روانشناسی، دکتر علم های اقتصادی، پروفسور مارکتینگ بیزنس. در مدت 22 سالی که در 63 دولت دنیا من کار کرده، برآمد کرده، زیاده 730 چند هزار آدمو درسای من گوش کرده است. همین سبب تجربه کاری که من گرفتم در همین مدت در کتابم آورده هستم. 55 تا طرز فرقیت فکرانه مردم کمبغل و مردم ثروتمند را من آموخته برآمده دیدم. وقتی که من آموخته برآمده دیدم که مردم ثروتمند و مردم کمبغل همین خیلی فکرانه دارند، با خلاصه آمدم که هر چیزی که به حیات انسان پیدا می شود، اول در سر او پیدا می شود. در حیات ما همه چیزی که ما می خواهیم دو بار پیدا می شود. یکم بار در سر ما پیدا می شود، بعد در حیات ما پیدا می شود. فکر علم آموختن اول به سر شما پیدا می شود، بعد شما می روید علم می آموزید. فکر یکون کارخانه کشیدن اول در سر شما پیدا می شود، بعد شما رفته به کارخانه می کشید. فکر یک کس جنگ کردن یا غربت کردن هم اول در سر شما پیدا می شود، بعد شما رفته این کارا میکنید. وقتی که فکرانه شما با قوت شد، فکرانه شما فکرانه ثروتمندی پیدا شد، فکرانه ثروتمندی این چی گم، این سزیداتلنی فکرانه، این چیزی که یک فکرانه است که دائما یک چیز نو میبیارد به این دنیا، دائما یک چیز نو میسازد. دقت کرده ببینید، من مثلا من این کرتایی که من شما میپوشیم، من این کامپیوتری که شما شش تماشا کرده استودید، فوتوآپاراتی که هست، سامالیاتی که هست، داروی اوکالی که من شما استفاده میبریم، ماشینی که من شما استفاده میبریم، سامالیاتی که استفاده میبریم، این خانه هایی که من شما زندگی میکنیم، همینا وقتش بر نبود. همینا یک وقت فکر یک انسان بود. دقت کرده استید. همین جمعیتی که امروز من شما دیده استودیم، این پیشروی که من شما دیده استودیم، همه این یک روز این فکر یک انسان بود. من این الکتریسیته بینید، روشنایی بینید، من این راههای بینید، من این مستای بینید، من این کیهان بینید. همه یک وقت فکر یک انسان بود. فکر انسان لیاقت دارد، توانایی دارد که عصرهای عصر گذرد. وقتی که انسان مهنت فکرانه
натиҷаи меҳнати фикронаашро ба даст оварданӣ мешавад. натиҷаи меҳнати фикрона ҳазорҳо сол фоида мебинанд. Ман шумо ба ду мисол мебиёрам, сета якта намуна мебиёрам. шумо метавонед ки деҳқонӣ кунед. ҳар сол вақте ки шумо имсол кишт мешунонед, тирамо ҳосилашро ба даст мебаред. ана ин ҳосили якбора, меҳнати якбора, ҳосили якбора. соли оянда барое ки ҳосил ба даст биёред, бо аз сари нав шумо маҷбуред ки бо деҳқонӣ кунед. як сол ба як бор ҳосил мегиред ё ду бор мумкин, не ки ҳар боре то нашинонед, то гирифтан наметавонед. ин як меҳнат, як результат, як меҳнат, як одно действие, одно результат. як меҳнат, як результат. ана кун. шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. агар ки фикронаи шумо ба пеш равад, шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. ман мехоҳам ки шумо фарқияти фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала ҳис кунед. шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. як бор меҳнат мекунед, 20 сол ҳосил мегиред. нигоҳ кунед, кадомаш эффективна, кадомаш натиҷаи бақувват дорад. мана ин гӯем деҳқонӣ, мана ин боғбонӣ. вақте ки шумо деҳқонӣ мекунед, аз як меҳнати карда истодагиятон як результат мегиред. нигоҳ кунед, як меҳнат, як результат. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, як действие, як меҳнат, як результат. диққат. вақте ки шумо боғбонӣ мекунед, як действие, то есть як меҳнат 20 сол результат мегиред. мумкин 50 сол результат мегиред. баъзе дарахте аст ки 400 сол умр мебинад. ана кун. вақте ки шумо илми меҳнатӣ мекунеду фикронаи диққат кунед, сарватманд ба худатон вақте зиёд мекунед, вақте ки шумо фикронаи сарватмандиро меомӯзеду, инро ба худатон як мақсад мегузореду, шумо тарзи ҳаётатона ҳамин қати гурзонда мегиред, шумо кадом меҳната мекунед? меҳнати илм. вақте ки шумо меҳнати илмӣ мекунед, мана нигоҳ кунед, самолёти як бор ихтироъ кардан, ҳазорҳо сол одамо истифода мекунад. баъзе дору, баъзе укол, баъзе нигоҳ кунед роҳҳо, мошин. як бор меҳнат мекунед, мумкин ки миллион результат мегиред. ҳамватанои азизи гиромӣ, аз сабабе ки 20 сол, 25 соли охир халқи мо аз китобхони дур шуда истодааст. дар ҳақиқат куҷо ба истодааст халқи мо? кори сиёба, ё деҳқонӣ мекунад, ё фақат мардикорӣ мекунад, ё ки фақат стройка барафта кор мекунад, ё ки таксистӣ мекунад. таксисти ҳами клиенту ҳозир бурдӣ, даромад ҳаст, набурдӣ, даромад нест. чизе ки ман ба шумо мехоҳам ки омӯзам, ман мехоҳам ки ману шумо ба ин ҳаракат кунем. ман боварӣ комил дорам ба ҳар як фарзанди миллати тоҷик, ба ҳар як шахсе ки имрӯз ин барномаи моро чашмаи умедро гӯш карда истодааст. ман бовари калон дорам ки ҳар як фарзанде ки ин имрӯз мо ба мақсаде омадем ки 54 ҳафта дар муддати як сол, ҳар ҳафта дар рӯзи шанбе барномаи мо пахш мешавад. фақат дар бораи илм, дар бораи фарҳанг, дар бораи пешравии шахсияти шумо ман гап мезанам. ман мехоҳам ки дар муддати як сол то ахири ин барнома шумо тарзи мана ин фикрона чӣ хеле як бор план кашида, нақша карда кор кунам ки миллион ҳосил ба даст биёрам, миллион результат. ана ин чиза ман мехоҳам ки шумо омӯзед. шумо тасаввур карда бинед, ҳамаи инсон дар ҳамин дунё 60 сол, 70 сол то 100 сола мумкин ки зиндагӣ мекунад. не ки агар ки бисёртараша гирем, куллан 70-80% мардуми рӯи замин ҳамин 60 то 80 сола зиндагӣ мекунад. як 10% дигаш мумкин то 100 сола мерад. аз 60 то 80 сола бисёриҳо. дуруст? диққат кардааст. як 5% дига то 60 ҳам намерад. диққат карда бинед. нигоҳ кунед. чиба як баъзе одамо зиндагиаш ба ҳама қадар меҳнат мекунаду ба зур нук ба нук зиндагӣ мекунад. не ки баъзе одамои дигар бошад, миллионеру миллиардер шуда метавонад. чиба ки мана ино ҳосили меҳнати ҷисмонӣ ба даст мебиёранд, ана инҳо ҳосили меҳнати ақлӣ, меҳнати илмӣ ба даст мебиёранд. бо як мисоли дига мебиёрам барое ки шумо мана фаҳмед тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд чӣ фарқият дорад. чанд вақта ман дар қишлоқи худам будам, ман ноҳияи айнӣ таваллуд шудагӣ ҳастам. мо як қишлоқи дурдаст ҳастем ки қишлоқи мо қишлоқи дарғ, охирон қишлоқе ҳаст ки баъд аз вай мачои кӯҳна сар мешаваду далши кӯҳ сар мешавад. диққат кардаистед. дар ҳамин қишлоқи майдае ки мо ки таги 350-370 оила зиндагӣ мекунад, ё ки мумкин 400 оила,
якта маълимам ҳастам. Ман ҳар соле ки мерам маълимо хати вохӯрӣ мекунам, талабао хати вомухӯрӣ мекунам. Як рӯз чанд вақта ки рафтам, ман дар бораи дарахтшинонӣ гап задам. Ман гуфтам ки пештатар мардуми бобои бобокалони мо дар кӯҳистон лалмкорӣ мекарданд. Лалмкорӣ бошад маънаи деҳқония. Ҳар сол сари коҳ биромада замина ҷуфт карда лалм кориштан дар кор буд, ки гандуму ҷав коришта нон хӯрдан дар кор буд. Ман гуфтам ки аин дур шуда боғбонӣ кунед. Баъд аз боғбониам бо фақат меҳнати ҷисмониша ба назар нагиред, меҳнати илмиша, агрономӣ, именно технология истифода бурдан ёд гиред. Якта маълим мисоли хуб гуфтанд. Гуфтанд ки дарахтое дорам, боғ дорам, дарахто дорам. Ана ҳамин ҳар сол меваи ҳамин дарахтоа гирифта мефурӯхтам. Ҳамин дарахто мева медод 1 кило ҳамина, 1 килоша, ман 1 кило, 1 кило ҳамина 1 сомонӣ мефурӯхтам гуфтанд. Ранги ҷилла гирифта, компоте гирифта одамо мефурӯхтанд. Ман гуфтам ин гапи ман анча вақт шуд. Ба ман гуфтам ки чӣ ба дарахтотон пайванд накардед? Гуфтанд маълим аз рӯзе ки шумо омада инҷа гап зада рафта истодед, як 10 сол 5 соли охир ман гирифтам дигар боғам гуфтанд як чанда дарахтоа пайванд кардам. Диққат кардестед. 1 кило вайшона 1 сомонӣ фурӯхта истода буданд. Анаку вақте ки гирифта пайванд кардиян дарахтоя чӣ шудааст? Анаку 1 килои ҳамин дарахти пайванд кардагишона 9 сомонӣ фурӯхтиян ҳамин сол 2020 ва ман гуфта 2019 гуфтанд ки соли 2019 9 сомонӣ фурӯхтам як сорташа бо як сорти дигаша навъи дигаша 1 килоша гуфтанд 25 сом фурӯхтам. Анаку ман мехоҳам ки шумо чизе бинед. Нигоҳ кунед. Инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт. Инам ҳамон қадар вақт мерад барои об додан, ин бам ҳамон қадар вақт мерад барои меҳнат карда ҷамъ кардан, ин бам ҳамон қа. Меҳнати ҷисмонии ҳамин дарахтҳо як хел. Не ки ҳосилаш 25 бор зиёд. Чӣ ба? Мана ин 1 сумаш чӣ ба ки ин даромади меҳнати ҷисмонӣ ай. Ана ин 24 сумаш меҳнати ақлӣ, илм. Технология, илм, фаҳмиш. Ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамин бадани одам, ҳама кадом органи бадани одам, кадом узви бадани одам ҳама тамбалай. Майнаи сараш, мозг. ҳамин майнаи сари инсон ҳама тамбалтарин ҷузъи бадани шумо ҳаст. Вай намехоҳад дигаргуния, вай намехоҳад ки бешавад, вай намехоҳад. Бо ҳама хитри аст. дасти шумо итоат мекунад, куҷое хоҳад ҳамона роҳӣ мекунед, чашми шумо итоат мекунад. Не ки майнаи сари шумо гапи дигаро ба дода мешад. Ҳама роҳи осона мековад, ҳама роҳи хитригия мековад. барои ҳамон насиҳат ҳар кас ба маъқул нест. Вақте ки баъзе вақт ман ҷанома насиҳат мекунам, нигоҳ мекунам, рӯша туруш карда мана ин хел нигоҳ мекунад. Писарам, ман ба ту ягон чизи ганда гуфтам? Не. Аба чӣ ба ин хел ту недовол нишистӣ? Нороҳат шудӣ? Чӣ ба ки барое ки одам аз чизи гандагӣ даст кашаду шахсияти бузург худаш ба тарбия кунад, вай доимо болои худаш кор кунад. Доимо. Барои ҳамон ҳама ҷузъи бадани шумо ба ҳама тамбал ин майнаи сари шумо аст. Шумо бояд ки вай ба роҳбарӣ кунед. Агар вай ба шумо роҳбарӣ намекунед, вай против шумо кор мекунад. Вай рақиби шумо мешавад, ёрдамчии шумо намешавад. барои ҳамон тарзи фикронаи мардуми камбағал аст, тарзи фикронаи мардуми сарвандманд. Агар ки шумо тарзи фикронаатона, фикронаи сарвандмандиро ба худатон тарбия кунед, ояндаи шумо хеле хуб аст, ояндаи шумо хеле бузург аст. байни мардуми камбағал сарвандманд ягона чизе ки мардума фарқияташ ҳаст, ин тарзи фикронаш аст. чӯба ки ҳама таваллуд мешавад ё духтарча ё писарча. 99% одамое ки имрӯз ман шумо мебинем ки сарвандманд ҳастанд, аз рӯзе ки во таваллуд шуданд во сарвандманд набуданд. 99% чемпионо бинед, Брусли бинед, Тайсон, дигар чемпионо, одамои муваффақи дунё, музиканто, спортсмено, миллионеро, миллиардеро, олимо, художнико, ҳамино бисёртараш ё духтарча таваллуд шудагиаст ё писарча. ана ҳаёт ин барои ману шумо шанс метиҳад ки чӣ хел инсон шудана. ҳар як инсон худаш интихоб мекунад, чӣ хел инсон худаш ба тарбия карда шахсият сохтана. ана кун тарзи мардуми фикронаи мардуми камбағал ва фикронаи мардуми сарвандманд. ҳамватанони азиз, бори дигар мегӯям ки шумо бояд ки аз ҳосили меҳнати ҷисмонӣ дур шавед, ҳосили меҳнати ақлия ба даст овардана ёд гиред. майнаи сари шумо ба монанди ҳамин замин ҳаст, ба монанди ҳамин агарот, ба монанди ҳамин замин.
اگر که در همین زمین شما مهنت نکنید علفا یابای بسیار میشود. معنی سر شما به همین مانند است. وقتی که شما کتاب نمیخونید، وقتی که شما بالای خودتون کار نمیکنید، وقتی که شما مقصد نمیگذارید و از پس مقصدتون از دنبال مقصدتون نمیروید، شما چی میشوید؟ شما حیاتتون دو انا رنگ نما اگراده که علفا یابای بسیار است، انا همون خیلی معنی سرتون با گپای کوچه، گپای بی‌مضمون. از سببی که 70-80% مردم ما کتابخوان نیست در امروز، برای همون بسیارتر اگر شما یوتیوب تماشا کنید یا که اینستاگرام تماشا کنید یا کانتاکت یا چی، بینید که چیزهای فرهنگی مثال شماره تماشابینش بسیار است، یا که من همین چیزهای هزل و شوخی بی معنا، گپای خالی، گپای نادرکاری، برآمدهای همون ولاگاره هاز بسیار صدها هزار پرسماتر میگیرد که گپای پوچ. برای چی؟ برای که 60-70% خلق ما همون مردمی که کتاب نمیخوند همونا به هوسش است، همونا به گوش میکند همونا. وقتی که شما فکرانه کمبغلی هست، وقتی که شما کتاب نخوانید، وقتی که شما بالای خودتون کار نکردید، بعد همین چیزها به هوس پیدا میکنید. من گفتنی هستم که آدم تیز خودش از دست باید آدم میتونه. چرا که امروز این اینترنت دیگر چیزها همه دستوپنه. شما باید اینترنت استفاده برای شخصیت بزرگ ساختن، برای علم آموختن، برای بیزنس ساختن، نه اینکه برای دیگر چیزها. طرز فکرانه مردم کمبغل و ثروتمند یک چند تا مثال میبرم. مردم کمبغل تو است 55 تا فرقیت شما آموختگی. همین این научное исследование گرزونده این ادکریت من هست. 55 تا فرقیت مردم کمبغل و ثروتمند. مردم کمبغل دائما فکر میکند اگر که من ثروتمند میبودم، اگر که من عائله پولدار به تولد میشدم، اگر که من به یک کس حاضر یابم که همون کس اسپانسر ود کند، یاردم کند، اگر که من پدر و مادر می داشتم، اگر که من کسلی نمی شدم، اگر که من به یک پارتنر خوب پیدا می شد، اگر که من با وقتتر سر می سالای 90 سر می کردم، اگر حاضر همه جا باشم، اگر که همین کنکورنس مشاهده نمی کرد، اگر که من تاجیک تولد نمی شدم، یگون دولت‌های دیگر با پیش قدم با پیشتر با، اگر که من تقدیرم این خیلی وزمین نمی بود، اگر که من سال داناتر می بودم، اگر که من این خیلی تنبل نمی شدم، اگر که من عائله سرفرزند با تولد نمی شدم، اگر که من به یک کس شانس میداد، اگر که من یک آدم وا میخورم که راه کار من به نشان میداد، اگر که من معلومات عالی درست میگرفتم، اگر که من با حاضر پول باشم من میدونم چیکار کنم. اگر که من این طرز فکرانه مردم کمبغل است. شما 1000 بار این ممکن که شما بمونند همین گپای من در سرتون فکر باشد، یا که ممکن که سال دیگه تر باشد، نه که اگر که شما در سرتون خیال باشه که پول باشد خودم من بیزنس میکنم، پول باشه خودم این کار کردم میتونم، اگر که نالوگ پس کنن منم رفته تاجیکستان بیزنس کردم میتونم، یا که دیگر چی، من گفتنی هستم که شما ریشه پیوند از قطع فکرانه کمبغلی داری. برای همه قدر این کارا تو یگان وقت کردن هم نمیتونی، چرا که فکرانه حیات آدم میسازد. مردم کمبغل دائما خودشون همین قطعی تسکین میتن. بله ممکن که شما توره، ممکن که شما وی پراوه، نه که شما خودتون تسکین میتید، دلتون تسکین میتید، نه که این با شما یگان نتیجه نمیدید. صفت عمر شما دیگر نمیکند، حیات شما با دیگرگونی نمیبیارد. مردم ثروتمند چه خیلی فکر میکنند؟ اگر که مردم کمبغل اگر که گفته فکر کند، مردم ثروتمند چه خیلی سوال میموند، چی طور من این کارا باید کنم، چی طور من این مقصدم را باید عملی کنم، کدام علم های آموزم، کدام هنرها آموزم که به من آسان شود، کدام آدما خط شناس شوم، کدام راه هاش یابم، چقدر من با کپیتال در کار میشه برای این مقصدم عملی کردنم. تو از مردم ثروتمند هر بار خودش این سوال میتن چی طور چی کنم، همه وقت حرکت کرده عمل میکنند برای که با مقصدشون نزدیک شن. دوم، مردم کمبغل طرز فکرانه مردم کمبغل آن است که مردم کمبغل فکرانه نارسایی دارند. تو است бедные люди мыслят категориями нехватки. فکرانه نارسایی حیات آدم با وای پره شده رفتن میگرد. همین فکرانه نارسایی خود گین قطع و کلیتکا قطع گین قطع 7 پشت آدم به میگذارد. این چیزهایی که از من گفتم طرز فکرانه انسان اولادن میگذارد 7 پشت شما با انا کن مردم. اگر که ما 7 پشت پیشنگ ما نگاه کنیم، دائما نارسایی، جنگ یکم جهان، جنگ دوم جهان، مشکل، غریبه، کمبغله، بدرغگی، عذاب.
ана ҳамон бисёраш ҳозир мардуми мо ба доимо роҳбар дар кор, мардуми мо доимо гуфтан дар кор, мардуми мо доимо хала карда истодан дар кор. ҳамин чи асрош қатъи омадагӣ, одат шуда мондагӣ. барои ҳамон нигоҳ кунед, мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал норасоӣ аст. ҳамми чӣ ба норасоӣ мебинад, ҳамми чӣ ба фақат доимо фикри норасоӣ дорад дар сараш. танҳо ҳамин фикронаи норасоӣ 6 симптом дорад. мана китоби тоҷикишба ҳаст, а русишба мана ин хела стратегия мешинем багатихи бедних ёфта хонед. чӣ ки ман агар ки ин ҳозир дар бораи ин 6 симптом гап занам 2 соат вақт мерад камашба. барои ва ёфта худатон мехонед ва аз дарунаш мехонед. ман баъзан гуфта мегузарам. мардуми камбағал фақат фикри норасоӣ мекунад, рӯз то шаба ҳисоб мекунад. личени ба намерасад, хӯрока ба намерасад, ойлик ба намерасад, ремонт ба намерасад. доимо фикри норасоӣ мекунад. вақте ки шумо доимо фикри норасоӣ кардед, норасоӣ шумо ба зиёд шуда рафта ҳам мегирад. чиба ки фикратон ҳавай ба банд. чизе ба ки диққататона шумо нигоҳ кунед. ҳамин майни сари одам ин як қувват дорад, як қуввати аҷоиб дорад. ман шумо гуфтам ки ин курта, мана ин фотоаппарат, ёки мана ин камера, мана ин компютер, мана ин самолёт, ино ҳамаш результати фикри одамай, натиҷаи фикри одамай. ҳамино қуввата. як вақте ки шумо диққататона гуҷо направид мекунед, ҳамон қувваи умственни энергия мо мегӯем, ҳамин қувваи майнаи сари шумо ҳамон ба бурафт. вақте ки шумо ҳамин шумо направид мекунеду диққататона норасоӣ ба мепартед, мана мисол ҳама вақт норасоӣ пешатон мебиёд, худатон ба баъд нобоварӣ сар мешавад, вақт намерасад, пул намерасад, саломатӣ намерасад. баъд кадом соҳаи ҳаёта бинед инҷи ба норасоӣ, унҷи ба норасоӣ, доимо норасоӣ. а мардуми сарватманд бошанд чӣ хел фикр мекунанд? бедни мислит категориями нехватки, богати мислит категориями изобилия. мардуми сарватманд фаровонӣ, тарзи фикронашон фаровонӣ аст. чӣ гуфтаги гап фаровонӣ? диққат кунед. чӣ гуфтаги гап фаровонӣ? фаровонӣ. ману шумо гуфтем ки ин ҳамми чизе ки ману шумо дида истодем як вақте фикри инсон буд. техника, лекарства, самолёти, ҳамин чизо. диққат кунед. дар сари шумо фикр аст, дуруст? анакун ин маълум мешавад ки фикри инсон ин як ашёе ҳаст ки аҳавай ин маҳсулотро месозӣ. ин ашёе аст ки мана ин доска сохтааст, здания сохтааст, света сохтааст, дигар чизҳо сохтааст. мо гуфтем ки мана ҳосили меҳнати ақлӣ чӣ қаст, ҳосили меҳнати ҷисмонӣ чӣ қаст. ҳосили меҳнати ақлӣ миллион результат метиҳад, ҳосили меҳнати ҷисмонӣ як меҳнат, як результат. анакун агар ки фикри инсон ин як ашё барои ҳамин чӣ бошад, агар дар сари шумо фикр тамомшавӣ дорад, кадом рӯз фикр бедор шудед ки саратон ягон фикр нест. фақат сари мурда ба фикр нест. одами зинда ба як фикр ҳаст. анако чӣ хел фикрро дар саратон пайдо мешавад? аз худи шумо вобастага. шумо чӣ хеле ки худатонро тарбия кунед, ҳамон хел фикрро пайдо мешавад. анакун барое ки шумо мишленатонро созед, аз чӣ сар карданатон дар кор? сета чӣ фикронаи шумо месозад, сета чӣ ояндаи шумо месозад. шумо метавонед ки аз любой одам пурсед, ки аз ҳар шахсе пурсед ки сета савол тиед, шумо дарк кардан метавонед ки оянда 10 сола 20 сола умри ин одам чӣ хел мегузарад. якум, кадом китоб хонда истодӣ? чунки ки китобе ки шумо мехонед, вай фикронаи шумо ба таъсир мекунад. дуюм, рафиқат кист, муҳит, ҳамсӯҳбатат кист, ки қадди ту бисёртар дӯстӣ дорӣ. сеюм, устодат кист. анамин сета чӣ шахсияти шумо месозад. кадом китоб мехонед, рафиқатон кист, то есть ҳамсӯҳбататон чӣ хел одамо ҳастанд, среда, муҳит, кадом муҳит ба шумо суҳбат карда гашта истодед. сеюм чӣ? сеюм, устоди ту кист. шумо устоз гиред. вақте ки шумо мехоҳед ки сарватманд шавед, шумо бояд ки майнаи саратона беҳад эҳтиёт кунед. ранги ҳамин оина барин шаффоф нигоҳ доред, ки суханои ҳар хел нодаркори блогера гӯш накунед. агар ки ҳавай шумо ба ҳамун сухан ҳаёти ин дунё охирататон ба фоидаш нест, гӯш накунед. ҳамон ҷамъияте бирафта суҳбаташа гӯш кунед, суҳбат кунед ки ҳар як сухане ки мегӯяд як кас ба фоидаш бошад. ҳамон сухане гӯш кунед ки шумо барои ба мақсадатон расидан ёрдам кунад. ҳам ту халастой, ҳам ту рафта хай рафтам якдам шинем, ҳам ту равам не, мумкин нест. одаме ки мехоҳад ки муваффақ шавад, бояд ки ин хел рафтор накунад. бояд ки туй гардака бас кунад, бояд ки гап гардака бас кунад.
пур аст одамое ки шабрӯз гапгардию чойхӯрӣ хати умраша мегурзонад. Значит ин интихоби шумо не ки дарсои ман барои вай шахсое аст ки мехоҳад ки бузург шавад, барои вай шахсое аст ки мехоҳад ки олим шавад, мехоҳад ки болои худаш кор кунад, баъд аз мурданаш тариха созад. тариха на танҳо мехонанд, тариха менависанд. киё менависанд тариха? ҳамон шахсое ки мана инҷа ба кор карда истодааст, ҳамон шахсое ки аз чӣ гум болои худаш кор карда шахсияти худаша сохт. сеюм, мардуми камбағал тарзи фикронаи мардуми камбағал фикр мекунам, баъд мекунам. То есть бедни думат категориями буду делать потом, баъд мекунам, баъд забон меомӯзам, баъд пул ҷамъ мекунам, баъд ин спорт заниматься мекунам, баъд хай ин кора мекунам, хай бадтар имрӯз нашуд. То есть доимо откладывать на потом, доимо баъд мекунам. аз сабабе ки шумо доимо баъд мекунам гуфтан гирифтед, не ки шумо медонед ки ҳаёти шумо ба ҳасб баъзе чизҳо ки ба ғайр аз худи шумо ягон кас ин кора намекунад. ман як варақа гиреду нависта фуред, як варақа гиреду маслати ман, як варақа гиред нависед, сета проблемаи ҳаётатона нависед. варақа гиред нависед, сета проблема ҳаётон. барнома остановить кунед, варақа гиред нависед, сета проблемае ки ҳаёти шумо ба ҳозир ҳаст. анакун уйла кунед, ҳамин сета проблема як сол пеш буд шумо ба ё не? аз баъзе ҳамин пунктҳо 3 сол пеш буд ё не? 5 сол пеш буд? ман медонам ки буд. агар шумо диққат карда буред мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳамин проблема ҳаёти шумо ба буд. баъзе ин проблема 10 сол пеш буд шумо ба. ҳозирам ҳай. чиба шумо ҳозирам ва ҳал накардед? чиба ки шумо постоянно фикронатон ҳамона зураш нарасидан аст роҳи ҳаллаша ёбад. барои ҳамон шумо ман гуфтам ки майнаи сари одам ҳама тамбалтарин узви одам аст, фақат ина оқиб мепартод. баъд мекунам. мардуми сарвандманд бошанд чӣ кор мекунанд? тарзи фикронаи мардуми сарванд решительность. То есть мегиранд ҳал мекунанд, ҳалли кора мекунанд. ман ҳамин проблема ҳаст, диққаташон ҳамон ба ҷалб мекунанд, фокусируются на это, максимально диққат карда фокус. вақте ки шумо фокуса направит мекунед, диққататонро ҳамон проблема направит мекунед, шумо омӯхтани ҳавас сар мекунед. вақте ки шумо натарсида чашми кушода ҳамин рӯбарӯ мешед вай проблема қатӣ, шумо вая омӯхтан мегиред. вақте ки вай чӣ қадар шумо омӯхтан гирифтед, шумо ҳамин соҳаба доно шудан мегиред, эксперт шудан мегиред, профессионал шудан мегиред. аста шумо мебинед ки шумо ин проблема чӣ хел ҳал кардан метавонед. ягон мушкиле нест ки инсон ҳал кардан натавонад. мехоҳам ки шумо фаҳмед. дар ин дунё ягон хел мушкиле нест ки одам ҳал кардан натавонад ба ғайр аз марг. ҳамин мушкиле ақли одам мегирад. агар ки ҳамон ба диққаташа ҷалб карда, ҳамон чизе ки намедонад омӯзад. нигоҳ кунед, диққат формуле ки ман девори офисам нависта худам итоат мекунам, барои ман шиори умри ман аст: фокус, самообразование, энергия и действие. чӣ гуфта гап? ҳар як проблема ма, ҳар як соҳба диққат максимум. дуюм, барое ки вая профессионально ҳал кунӣ, самообразование, то есть худат дар болои худ мехонӣ, ҳамон илме ки дар кор аст меомӯзӣ барои ин масъала ҳал кардан. сеюм, энергия. постоянно ту ба энергия дар кор. вақте ки қувват нест, ту ҳеҷ кор кардан наметавонӣ. барои ҳамон доимо спорт, доимо меҳнат. чорум, действие, амал карданат дар кор. то амал накунӣ ин коро намешавад. то амал накунад одам ин чизҳо ҳал кардан наметавонад. чорум, фарқияти байни мардуми камбағал сарватманд. мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш. чиба ки ҳамин хурди майнаи сари вай ба ҳамин пул, нигоҳ кунед, ассоциатсия, тасаввуроти ҳамин пул гӯедага сари инсон ба образи пула расход кардан мешавад. кайфу саво кардан, маишат кардан пайдо мешавад. аз худи хурди то калонӣ. аз сабабе ки ҳамин хурди ба кӯдак ба дасташ пул метиҳем, мегӯем ма як чи худат ба хар, на морожене хар худат ба, на конфет хар худат ба, ма ягон чизи ширини хар худат ба. ҳамон майнаи сари ҳамон ба ҳамин ҷо мешавад, то худи калон шуданаш. ҳамин дасташ ба пул афтид ё ки калимаи пула фаҳмид, тасаввур пайдо мекунад ки ин пул, ин худе ки пул агар даст дад, ту доимо бояд ва расход кунӣ. барои мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш, а мардуми сармоя ҷамъ карданаш. мардуми сарватманд медонад ки, нигоҳ кунед, маленькие вещи принесут маленький радост. ҳамин чизи майда камак туба ҳаловат мебиёрад. мана мисол гӯем, агар шумо отказ кунед, агар шумо худтунед ки даст кашед аз
расходҳои беҷоя, мана мисол гӯем, шумо метавонед ки мороженое харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз либос харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз ресторангардӣ кунед. Неки агар ҳамин шумо кам гатказ кунед, мумкин ки шумо камтар пул ҷамъ мекунед ки телефон мехаред. Агар ки телефон атказ кунед, шумо мумкин ки як рӯз нагро пул ҷо бедед, бо чиз ягон мошин гиред. Агар ки ин чизҳои майда даст кашед, агар ки мошин даст кашед, шумо хона гирифтан ба пулатон ҷамъ меша. Диққат кунед. چیز مایده حلاوتش مایده ا چیزی که شما من مثال از این خانگیری و تویکنی این چیزا کمک همین تویکنی و عاقب به پرته 2-3 سال بدتر میکنم گفته همون کپیتال جمع کنید و کارخانه سازید حلاوت کارخانه تماما دیگه چون که کارخانه شما به شب و روز درآمد دادن میگیرد با درآمد این کارخانه ماشین خرید، خانه خرید، لباس خرید، لباس بهترین پوشید. در این دنیا یک بار من شما زندگی میکنیم. خاطر نبرید. برای همون مردمی کمبغال حلاوت میبره پول رسخود کردنش، مردمی ثروتمند حلاوت میبره کپیتال جمع کردنش. و کپیتال جمع کردن برای چی؟ برای سرمایه ساختن، برای کارخانه ساختن، برای اینوستیسیون کردن. فهمیدید؟ انا کن. پنجم فرق فکرانه مردمی کمبغال ثروتمند. مردمی کمبغال فقط فکر اکونومی میکند. اینجا به اکونومیت کنم، اون به اکونومیت کنم کمتر. برای همون کلمه اکونومی تصور میکند که اطاعت کسبه خدا همه چی معنی کردن. گوش نگشتن، لباس نغز نپوشیدن، فرزند نغز نخوروندن، پیاده شهر بگشتن و گمان میکند که همین طبقه پولدار میشه، ثروتمند میشه. مردم کمبغل همین خیلی فکر میکنند. نه که من گفتنیم که خداوند نغز نمیبینه وقتی که شما اکونومی پیشکی میکنید. چرا که خداوند همه چیز صحیح است. دلکشاده دولت خود ثروت خداوند تمام شوی ندارد. من بسیار نوچ исследование دارم. کسی که اکونومی کردن میکند حرکت میکند که اکونومیت کند، کم کند اکونومی کند. از یک طرف زندگیش یک مشکلی نف پیدا میشه، یا که میبینید که ماشینش میشکند، یا که میبینید که فرزندش کسل میشه، یا که میبینید که همین یگون جا نالوگ میبینید شترافش میکند یا تماژنی، یا که یگون براش برک میشه، یا که میبینید که همین همسایه آب آپارتمان خانهش آب زیر کرده، یا که سانتехніка میشکند. مقصد گپم که یک неожиданный случай پیدا میشه، یک کاتاستروفа پیدا میشه که همون پول با دوایینوی расход میشه. итоге برای همون اکونومی پیش نگیرید. مردم کمبغال طرز فکرانه اکونومیت، то есть экономия, а мардуми ثروتمند باشد управление. экономия نکنید، управление یاد گیرید و همین پولتون управлять کردن یاد گیرید. یاد گیرید روی همون درآمدتون زندگیتون ساختن، قرض نگیرید، کردیت نگیرید. یاد گیرید پولتون управлять کردن که همین پولتون شما با آینده با دستری پیرانسالیتون در همه چی با شما یاردم کند. دیدید مردم کمبغال اکونومیت کردن حرکت میکند، مردم ثروتمند نه. شما باید که نغز زندگی کنید، استریت زندگی کنید. بس شرط نیست که شما سحر با بریلیانت و طلا زفترک کنید، شرط نیست. همین آدم پولدارم کمبغالم همش یک کراوات بخوام میرد. این خیلی نیست که کلاش یک اتاج به پوچکش یک اتاج باشد. همش یک ترلکه به افغان میخوره، یک کرته میپوشد، عمر خیلی تیز میگذرد. برای همون شما باید که طرز فکرانه ثروتمندی داشته باشه. وقتی که شما طرز فکرانه ثروتمندی داره، این برای شما آینده شما میکشد. هموطنان عزیز و گرامی، معاینه سرتون احتیاط کنید. در مدت یک ماه هر روز شنبه من درس میگم درباره طرز فکرانه مردم ثروتمند کمبغال. 4 تا درس میتیم. یک سال درس میتیم. من این ماه درباره فکرانه گام میزنم، برای فکرانه ثروتمندی ساختن که خودتون باورتون زیاد باشد. عرف و عادت‌های گنده دست کشیدن از همه مشکلات شما که دور شدنتون در کارای و پریویچ که میگن شما عادت ثروتمند مردم ثروتمند باید که خودتون باشید. خاراکتر مردم چمپیون باید داشته باشید. بعد این مشکل‌های حیات پس سر کردن میتوانید. برای خودتون باورتون زیاد بودنش در کار. برای یک ماه اول من درباره فقط فکرانه گام میزنم. یک ماه دیگر درباره پول گام میزنم. با یک ماه دیگر درباره درآمد ساختن گام میزنم. با یک ماه دیگر درباره کارخانه ساختن. یک سال شما که منو گوش کردید، انا 2 سال دیگه که این چیزا تجربه با عمل آوردید، یک بار میشد، 2 بار نمیشد، یک بار خطا میکنید، هیچ گم نه. خاطرتون بیارید правописание که مکتب میانه به من شما یاد دادگی بودن. مکتب میانه به من شما یاد گرفتگی بودیم. هر یک حرف ا من خیلی بود. ممکن خاطرتون باشد. همین چی من با بسیار یاردم میکنم. من این تکنولوژی با شما هم وصیت کردنی هستم.
ҳар боре ки ягон коратон пеш намерад, ҳар боре ки ба мушкилӣ вомехӯред, анами технология хотиратон ба биёред. ману шумо ҳар якта ҳарфа ҳазорҳо бор навистем, ҳазорҳо бор то оне ки ёд гирем. мактаби миёна ҳаме ману шумо ба исбот кард ки лӯбои инсона омӯхта мешавад. мактаби миёна исбот кард ки ҳар як шахса омӯзанда мешавад, агар ки хоҳиш дошта бошад. мактаби миёна ҳаме мардуми дунё хондану навистана ёд дод. агар ки ману шумо хоҳиш кунем, ману шумо хондан навистана ёд мегирем, ману шумо илмдор шудан метавонем, корхона сохта метавонем, сарватманд шудан метавонем. ҳамватанони азизу гиромӣ, шумо барномаи чашмаи умедро гӯш карда истодед. дар шабақаи дифилм мумкин ки дар дигар телевизионҳо ҳам шавад ин барномаи мо, дар дигар каналҳо ҳам мо ҳаракат мекунем ки бошавад. ҳамватанони азизи гиромӣ, ахотар набароред, лайк монед дар таги ин канал, тақсим кунед, поделиться кунед, ҳама ёри рафиқатон ба, ҳама шиносатон ба, ҳама партнёратон ба, ҳамон инсонове ки шумо мехоҳед ки вайҳо муваффақ шаванд, кадом одаме ки шумо орзу доред ки дуо мекунед ки вай шахси бузург шавад, ба ҳамоно барномаи моро пешниҳод кунед, ҳаракат кунед ки ҳар чизи хубе ки ҳаёти шумо ба пайдо мешавад, хубия паҳн кунед, а гандагиро чашм пӯшед. ҳар чизе ки хуби дар ҳаёти шумо пайдо мешавад, инам як тарзи фикронаи мардуми сарватманд аст. мардуми сарватманд фақат сухани нека паҳн мекунад, як некия паҳн мекунад. мардуми камбағал бошад, фақат чизҳои нодаркора, чизи ганда, тиллоя ба дастатон гиред, ё ки ягон чизи чиркин нагиред, як чизи чиркин, чизи чиркин бӯй дорад, чизи чиркин исбот ба мунтазир нест, худаш ҳамон бӯяш баред. ман як помидори вайрон шуда, як картушкаи вайрон шуда гиред, бӯй дорад ва бӯй худаш қати худаш мерафтан мегирад. тиллоя гиред, тилло ором аст, бӯй надорад, а худаш гап намезанад. ин чӣ гуфтани гапам? гуфтани ҳастам ки ману шумо бояд ки ману шумо тамоми хубие ки ҳаст дар миллати мо, тамоми нағзие ки аст дар ин ватани мо, бояд ки тамоми дунё ба нишон додан тавонем. ману шумо бояд ки ҳар якта мо сабабгоре шавем ки ҳар як бародару хоҳари мо сабабгори дигаргунии ҳаёти ҳаво шавем. барои ҳама агар шумо ба дигар ҳамватанои мо ҳамин хел орзу доред ки ватаномо ба пеш равад, албатта лайк монед, албатта тақсим кунед, албатта роӣ кунед. ин ба мақсади оне нест ки шумо ин ба мақсади пулкоркунӣ вай нест, ин қадар пули бисёрам намегирад ин ютуб ин чизҳо. фаҳмидед? не ки ман гуфтани ҳастам ки агар ки шумо мумкин ки як лайки шумо, мумкин ки як одаме ки шумо роӣ кардед, ҳамин сабабгоре мешавад ки тақдири ҳаваи дигар шавад. то ҳафтаи оянда барномаи чашмаи умед бо Saidmurod Davlatov ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои дифилм.